Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Party Mauplang Constituency kala penlongnya ke jingi kenduk lang jong kinongelam ki bahakmat jong kaseng maungap ha ke bakinongelam bahakmat jong kaseng kilawan banyak simbenta. Hagini kasngila pediang boromru kinongelam kaseng UDP Mauplang sha kaseng do National Vice President uba Preston Tensong ha ke jingi don lang jong kinongelam beper jong kaseng badru ukurtong uban saya kun na kini ke constituency uba Kennedy C. Cream. Haba keren na gani kasngi na kalyang jong ba Kennedy ulaong kiseng san pertei ki kam bakin yalam ya ke sorkar ula ther ting ya ke TMC kabala penbena ya ki skim ban ash ki longkemi pat ki samla la ki wan ya ke sorkar ula kentoru ha kabaya dei bat usoket gokle ubala kop ya menteri rangba ke jela ukonrat sangma badru yo ba Preston Henry mentapat usyak kempen ban hakipulen. Uneu nong elam ulo kentui ki pat ba bakim dai ban ngop ha ki artli ki kam kata ka jingsha pen be bat ha ka jingsha the nakaliang jong ba Preston na bakren na gani gasni ulo ong ki bon ki jingsha kawang kte ya ka seng bat ki nong elam jongka Henry kini baro kalong ba ya ubreu ba yoi ya usok bon ki baken tho bat ki bakawang mau lada pipet sopun usam kade-kade ke parti gubernur San Posnem ngelayo ila ketong jala dan kawen ke kenhun kibala sengsara ke jala ke jumi ke bandut bantren halor pun usam barhaba kaladan ke jingi pendet ban kabalaya cekmat ke nikam pisang ban kenthok ya ke kenhun NPP Henry Tep Mahaswa bandia cekmat ya kene kakam la don langru kiwai parti ki badan ha kene ke sarkar ke butiong ke FDA UDP don lang IDF don lang kiwai ke parti ki don lang bak ya menjur lang ha ke kabinet ementa anda bakal adap kakam kalaya cekman sang ban dokti ya ke parti NPP long ke bawang mandure kawai ke kti ke kedau NPP tak basau kri ho ke kedau chaladi Lada piaj, dah fikran cakap hangga ayal biru, kedai tandani ke kenhun ke bandut. Lada fikran cakap ke kendrung ya kedai kasih, bak garuru, akai cidu, kedai ke kenhun, ke parti NPP ke bandut. Bak pipet cakikam pendrai du, kedai ke kenhun NPP ke bandut. Long menggedu ke jingruai, ke poin, ke bangidang kenmah, bangidang late school. The charge of the light brigade, ke bawang, ask not to reason why, ask not to make reply, ask but to do and die. Ka parti NPP kandai ka parti ka sukli ayu ngidai banle andai kadai ka parti ka banle ya kai ka kadai banle itrai nang nang kitrai sitan bak kiwat ya uso ubah nang ba ka jimentoi jong kinong tok song jaga jala ka tungi bak ki khmilin tiru ba daga jintrai ka song ka tuki ka parti NPP ngin pendikena daga jintrai lang ba kanyo ya ka jing job da bun ngerti amali nang ba kanyo ya kalak ban sencar tang barwai yang pedguna ha ka parti UDP nama mensuang ladang ka parti UDP ngasulunga bahateng jong ka kenhun UDP kadon ka jingapat balaingon kumta hakini ki ar lai saw sangsini bono mala hapo jong na ka banai ngayoi uwei ukran da kumwai pan uwei wang malumala giniayo hi sakar paumat tam uwei pad wang lai huwei ngon kelada piong bafin sencar marwai lai huwei ngon ngong kanungot ki MLA ki kandidat MLA ki bila penyang hakani ke election arpo apply waktan hapo Shillong nengi dai na ke Shillong City waktan hapo Shillong kepada ke headquarter jong jela ka jongi kepada ke Domba jong jela ka jongi lada pilet hapo penthor kungkra constituency dan kandidat UDP la pipai hante hapo Shillong East ka malkilan kra ke beliau mensuaru dan UDP kandidat ngampip ha Shillong South Group kepada keba mencua kalaban konstruksi dan nemenang kandidat na ke parti UDP lada ka Shillong kepada ka Nomba jong jela ka jongi umla bansai kandidat hatut berhak kan yo ala kuingon dan pun ngong
Presiden baran bakdo jangka parti DP uang bangin sencar marway bat min job lai huai gut lai huai tam gut bat min sencar marway ya hakani ka tem arhlai syakmat min sencar tang da parti DP Kapa semua pelapan kalang ba Chief Advisor jangka parti DP uang tip tang si pawngod lu min job min job tang si pawngod lu min job Presiden uang lai huai tam min sencar marway Chief Advisor uang tang si pawngod lu min job Lada hapdeng cuti kedon kejing pemilu jumon uwei upenram yang laka kenhuan najong banginongla abania cakman batang si pawngod lu tikna uwei pat uang dokumta semua tu baka parti di kamdan yang kinong yelam tiba start tiba syarpang bat kibala aru ban ay karai nakamta kalawai jong gede gejala ketinggi mensyanya haka parti NPP bat kampam habadai bat kelenti kesentin kasurak kebayong kebalong utisna ya kesnong ya ketau bat ya karai kapa hakan ka sansnam ka mga tray nga sukain stang kendak kensoi iman laban tam nduna su madang ayang tem kadang yo siyo te kelapoi kumba aspa lai fokur ka sayong konstitusi bahkan ngapai hakan list jangka sensus ka sayong konstitusi ka stang altali kesnong ka bampat yo ya ka surak na ka PWD tang maglalay kali Kataro kesenang badai tang kat aryeng kawai betul kesenang badai tang arpoyeng kemudian dadap saya ini kemudian baru kesenang po sayang konstitusi kalayok surak loy handai yang dapat nak sensus hakam mau pang konstitusi ngayo i daki laipo sa pagtali kesenang kampanyok surak tengoknya pila ya bakal tu nadu tu kepo umerang ba Bak Kennedy ulat rei atu kopor atu bamlasu benang Henry pie pensong na tu na kada biniki light ho teli kisnong ne guna ne tam kisa na kumju ne kum tanga ong ye pi Bak Kennedy de breu patrei na taga bet ka biang jangka konstitusi baru kawai Henry wong pat plei u menta kumno kalon Kementang orang ipi, ada kesoyong gayo aspa lai pokrul kesurok, tang arteli kesurok lapor sis pak kerutam. Kawai ingat penterita syai na laumai somleka kepada ditang lai kilometer isna mentah kapoi arbu arkurul maka digariak ni arbu arkurul berkawai kesurok na mau maram hadu salat usau damsaj kapoi prabun riukurul situ bahek-bahek mo kena soyong paryong bat piam jesuai bat RIDF kapoi kumbakat prakurul riye kesurok nang ina nang pesap na sayang chadu nang pesap pensurang kapoi kumba arpo kururi e keperkat tagi negi lai sang teli kesurok nang situ e lai na giveaway dengan so banong batomi hang neru namtep katno kioskin ngayo i tegarolar kepada po sebucan mau klang mata lara lut sesoyong kemaslim dan kam tegiyo nongya aralar mau klang kedan sekitai Bak kilai ong Hui dah badang senui kampiok nui semua klang dan ai yang sadan nadang benjiat yang ong ben pemai no ndai su ben bakla lada pi bakla kamu karola rebubu ni division mentar ka sepoi lut soyong lepas balai Hong kinong yalam kibam kwa bantrai bat don mengelam bakwa bantrai yang ong ipi Skim umbam undi soyong bila poi kemba cispa lai pokrul bat JJM bat yui skim di bangora lajan pun teliki senong kong gelawan haman lagi tebiye nakumta kenta kini ke atli department telah poi kemba lai spa san pokrul naikkan di barit kibaria skim MLR nya habashik abashai hakmat pajba atrakia ihi dasam skim basam Baro tiyo bentalun Bakata gede kam Ban sakri Yau pajba Daka mensim Bat daka jengge Yang hakane kasi Dakwa bandong nyepi Balai bakila banteli Ba samlin Ujab mensua Naka parti HSPDP Mentau Rich NPP Oh ni sutu
Bahkan ni ke sorka ke mengitrai mentah ngalong kum minister asnan sting na kaliang chief minister but deputy chief minister di ai kelut mesti menteri yang tu department la de hala ke jong kamon jong minister kem ju tu klar banong wat le kum ne wat le kum tai yang trai bha ya ke department banwal rai ka roi ka par sha upai ba anu susrong jomi bat ngasau balai kublai ya ka seng NPP hapo jingalam ke NPP POE ka jingkala barok boy ke state laga ni ka roi ka par laga ni ka songsop songsan laga dei ki kam ki isu bagale parti po jingalam joga ni parti POE kat no ka long sya ka basisa dengan semua badong bahkan ni po election mentah kibun kibreu ki bakan to tapi ya ke parti NPP kum ke UDP UDP jelas dang banwa nia kira ai kesu yang tu fokus ki yang ban ai pai baat ni yang hana ki ai tang yang breu kandidat jong NPP atau tu kandidat jong NPP bagi breu dong sedang kim dei jong lebih kala ya ai pai baat ki ai dah kies kandidat untuk parti seu le ran ki ngasau kata report kro pada ki banner parti NPP dia trailang sans nem ki tialang bat sorkar MDA apo kejingan lam jong ke NPP ki ongka kompor ke bekok lang sorkar ni tialang kejing saat hukum dalam poin election dia hana wa ka dai ta te pingai kita ki ong bomlong ada lagi orang bomlong balai timbang duduk mesua tenang tak ada WP ke parti UDP dim dan daud ke boy pat manta hak election hasoyong lade hamau klan yang gade ke parti karo anilah so kau mulafi ya kelom i batok karo parti ayo i ketok NPP National People's Party hangno badan kata Henry ngepek lada ke UDP kau baga di parti karo ke NPP la kuat bentuk kecing keli kat nengut pibuk kandidat di sekaro teh yang ada tak tiket sekaro hai dia jangan ngih nak bomlong Upai ba jungi komsta bagi ginong beng upai ba jung kejela upai ba jung mauplang konstitusi soyong konstitusi ulah debur pai kara long kat balong ngin ai be saka parti NPP coba Kennedy hang ni mau perang coba Samlin hang tai soyong kenang ke jingi jap jingi hang ni armut kan plus bagi nyo lai puar mo dan lai puar tengok ada ni mo tinggal baduan number 1 number 2 run yo nyo klo yang ni mo tengok ngepi waktu tu pakla ngayo i bahapok ke parti NPP judan kecingnya per cimot oh kanui ka PHC lastang tak seliam kau pensiak no oh tu lastang kau nyapli no waras doktor waras kita sukaki hakisan senan kita balik no mau pulang gaya jubek dia kaya sedih it moves backwards Nimtray sitom, ninyat first gear, second gear, but nginwan ra daka top gear, hakisan sinan di bandang wan. Pinabansyat hangay ngalim ko, ngangkit, tengah ngadon kam, bat kinyak lang nga, maruwe nga numlaban ta. Kaya kanay kasmi, kapansa aja kama. Mamagi kong ginong tray, ninlay sila gijong kalangka. Si benay rom dan syu, bangin tray. But kabapula kalong ngitray menta sibnay duna tang arsni milake bakloy ba nuso jong ni ka politics tang arsni milake kata kamot arpun nyong ithap ni song thaj arpu pra but sitre hagalai tre milake ay bau tau so bangi khet wala tang arsni ni song thaj ulo uso ubabang ubang hinsrut but ni kijuk sansna Utau deng sok jom dijawab kebangin celebrate agak arteri. Ngandung mud dia. Nilai snow kijengkran jom ini kijengkran di bahasa wajah. Ngandung penbelat pak jeki. Banyak ya kijengkran bakam kongsan. Now kongsan jeni na isa perstun kensong. Nganong yepi ngadai candidate jong ke
NPP na mau pelang ubah klaim yo dauri hidup kayak dauri apa pilih songkha cakawai pak kamtam bijak benri Hindu kiju siu yang cenderang ya kata bikat dauri nak kami yo dauri Naman nga di pagkubor, nga social media, bakiway ki breu, ki kertang, nakiway pag ki konferensi, ki kam, nakiway pag ki parti, ki kam, bagi NPP katong dagi kelur, katong dagi polak, yang ke NPP kak lempong, bak nak lempang, nilai ban penyesno, nilai banyak ho, daga jingit, daga jingsanya, daga jinggermen, bat daga jingkikle. Mga rangkat bat kipaipa, kibetan bangah kata kapua. Arpun riu terik upna Julai, arjar arpuar, nila penyesno no sakali ke parti NPP ke balai lam yang sordar MDA. Ngidon hakat ma ke jingsa rendeng, ke jingsa eno, ke jingsa kawang mau, ke jingsa bentil. Henry kat bangidang sakren beng, kat kangidang yakir. Ngan soai nuksai pi kowe. Laladon boong katai kedukan ke ba IP, pandang don balai bisa. Ngam terai. Henry apa feedback ba katai kedukan di babon ke bayaban do ustaz do jamit. Kapeni ba kecing kenok kedai ke batok. Ke parti NPP ke badan lu dijil seni bro. Henry perangut mentah ke MLA ki bom don hakap NPP kila penyesno no NPP. Bat mentah sanpo perangut nginyale na ke NPP lai po way ngut bang ke MLA. Kila don lupa ki sitting MLA ki bayele na ke parti. Yania mensni menmit lani menstek. Kublai siajar mu ya pi kinong trei baik kinong yalam baik jong ke parti ke jongi kiawan nak keleng saudong nak ki circle nak ki zone nak ki units nak ki snong ki baper bat hideiru kinong yalam rangba hapo laki jong ki iria jong ki nang ni tumi lengkat bat kemensin kabashir hem banginnya trei nang bahaka arterik jong ubenai ubalai ar hajar ar hulai nginyo ban kawe ban penher ya kalama jong ka NPP ngayat keleng saudong jong kejela bad hakate katayo kabanwan ngan lik sete Garu Hills ngidang yawan na Garu Hills na subah banyak tru lepa yapi na Garu Hills nginem duna khat sausi kabang nginyo hakate election gabamenta bat kabaan lengba jong ke report kabangiyo lapiong naka state la naka central government kabangiyo ke report nakasi jantia ngindum duna ya kakat kendai si total mapihangka kabamot lai pausan lai pun riusi nginyo haka arterik jong liu benai balai batang kendiat ni ngin sasimpi biang ya katega sekretariat ban sensya ban yalam yo pajba jong gejela megala baro kawe pina kata-katau hakini kismi yo iya kajing kento kabalai project kabalai poskit namparo ki parti Mdon kawe pakawe ke parti kaban keren ya para parti Henry pek direct beya ke NPP balai di keren namar bangikio lading itlot mdon bakit uwe uban keren yubure ubetlot uba itu langsung nyat-nyat olah kelalendang Henry ngopi yang ngiki beklan kumuba samlin bat kumuba Kennedy ngatrai kejing kawang ti kanang jur Lagi kinong yalam baik scam nget yana kumangong yapi haka artery ngin ya syat ngin ya kenhoy namar bangin yo bantau biang ya ke sorkar mneisu ke sorkar klek kaulang biong mereka sorkar NPP kaban trei na kabendaka diga sansnem kabanwan Gerbang hane hapo ke konsensi jongpi ke mau pelang konsensi ila jer keteng iba Kennedy ya itu development di bengilai
bat kabadang sakut desa tang prateli ya kawede bat surok ya kane hadin jong benai mat ngin sayo ya ka sanction wadu mensim ban ngangej kem da ka jingyo jongi ya kini ki sanction ki surok ki baper kane ka konferensi jong pi kan long kum ka model constituency kumba i angdo bat kumba i tua iba kene ke kawai ka ba kamplang ampik pia pek nem pia paidin nem kendiat ka bentong ka by election beli ublay ulay dit tan sinno ia ibaden sun one ka by election haka tu kapuan ka by election niru haka jing bompoy perkat kumno banele niatan jubor ya menteri belah toh layak pun rem kam lele manu kon poi perkat pada boba menteri telah baru kedidi kala ya kawang keti melong keren tu ngai gitu boba kedidi kerui kuwe to prosun mentapan ye kedu ye trelan uba samlin lu kawang atau kepon ye diping sutu sal kumno kala banlong bentapan menteri belah usier Kennedy Samlin Preston kop haji tiahanet naik kenat mentawat sikit dikirang ba baik cubaan ba kijomba lemon mentang Yakub lang ada juga blanket nyapit double size single size pun luxury nyapit double size tema pi kinong Krisyan Radba kinong yalam bidang harai ban rem ngam ngej lanu lat kina ban job tang bangi day ban penjob don burong bro arteli kini konstitusi namar ka bau plang bat kesoyong kibriu kiaya yang kumni ibahayeng ke pasien dia dah baro ni penjob nesu pesujok salib ke jinjob kabadon burong but kini ke arteli kita sri hidon hakmadu kakum ke report sa New York tementa poi ke general election benta pengepingi deyo dadu tiak dudem kumno ban poi lang sya kajuk pada kejisu jumut ngasyu tu ya dia kajing do tiak dudem ko bamloi krensu ba ubah Kennedy menteri bla ubah do Preston ubah Samlin banyak poi haju ani me kenat kejing do tiak dudem bamloi krensu ngai hakabakadu ngai ya kabensin rangba jong kini kinong yalam jong kini hakabakadu yalong si cakawe ngai don di parti ngang ada ngokat ke general election don ke parti ke bapitit baham api udah urang ba abo pli ngi sajong habis rekam serkan sajong ni song thai song thai la trei lai phuf nem ni la thai abo pli song thai akalai phoi tari syatan na petrun tang sitayo ban peniat khajba ban yele election kabutang hujan uri de nang menta tu benai kakamayu bade habis kali kita kira orang ba song thai lai phoi tari ku Disember bukli tang ban tia bahaya yang berilok lepas yo sal sadari kita ni au ale kloy yang no ada parti jongi angah sosnai bari kalau lo kapdai su kam sia kam drama nasi ong to ne kadai ke drama habadai ke drama ko kipat ba dong mau pulang ke sesi nai yang bonji berkat Yedu Kennedy umgila setting mangi dia benai prabenai bangin dia long kawe katakan ke bedong kam banget tak kala biang
tan yu beliu bom kwa kumaong ba kedidi meneng yat lem yang anadin kadai ketisha rei ke injin ke belayap hingyat nadin mak hidan bor do kono mangiat dia kata kencin ani be kena la don bor bi dei hok buba filabon mi kini kirang mak kita proses dan ditray bad syakri denam dena kini kira orang ba hinyau dau thaya ki kita servis jom kilong imo konong yalam ketuk kepatis ngobah segala pemut se denam dena unong seng unong dangi keparti UDP hak hado uhapan mi UDPO jiso senai mi UDPO ngaong u ego tau u ong penbad UDP original hai re ngong di kataru ya kam madio lai poesi kapa pela nagaro jero nang dia ngaji tu pi reu yo nong yo apa sena kata mau pi ko kilong keme kilong kepa kikun sama dongin mi nang ne kung kinong trei berat ba jong ba kenidi jala kisnong jala kitau ngangam utang syuk ye dikam babha ke pakai NPP galale nomor baru